Die Partija Naționilor Unite, una springis di mai iasti proclamata ca Zua Mondiala a diversitate culturala ti dialog și developari și cu ațea ucazi forum la comunităților minoritari tu colaborari cu Comuna Chicea, pe una springis di mai organizara tribina pe tema Dialogul cultural ca stimulație ti developare locală. La evenimentul zbor de januarie avea coordinatoarea a forumului a comunităților minoritari, doamna Bratislava Tanascović, reprezentantul a Corpusului Tirini, domnul Edmond Feiza, coordinatorul național ti colaborare interetnică și ti colaborare namesa de resorele, domnul Salko Kuć, a necutir și patron a evenimentului era primarul a Comuna Echicea, dr. Aleksandar Jovanovski, care a namesa delante дзаси. Културата не е само наследство што го чуваме. Таа е жив процес, простор за комуникација, разбирање и создавање доверба помеѓу луѓето. Токму пред културниот диалог се градат мостови меѓу генерациите, заедниците и различните перспективи. Во време кога светот се соочува со поделби и предизвици, локалните заедници имаат особено важна улога. Да покажат дека различностите можат да бидат сила, а не пречка. Општина Кичево останува посветена на поддршката на културните иницијативи, на младите креативци, на уметниците и на сите оние кои преку својата работа придонесуваат за поотворена, поактивна и пообединета заедница. Веруваме дека локалниот развој не се мери само преку инфраструктурата и економските показатели, туку и преку квалитетот на културниот живот, можностите за учество и чувството на припадност на граѓаните. Денешниот настан е можност да размениме идеи, искуства и визии за тоа како културата може да стане двигател на позитивни промени. Културниот диалог не е само формален концепт или декларативна заложба, тој е процес за активно слушање, разбирање и прифаќање на различностите како општествен капитал. Во мултиетничка држава како Република Македонија, диалогот меѓу заедниците представува темел за општествена кохезија и долготрајна стабилност. Како национален координатор за меѓуетничка и меѓуресурска соработка, секојдневно се уверувам дека вистинскиот напредок се постигнува тогаш кога институциите, локалните самоуправи, граѓанските организации и самите граѓани работат заедно во заемна почит и чувство на заедничка одговорност. Преку взаемно почитување и отвореност се гради основата за одржлив локален развој. Токму затоа работата на нашите волонтери не би била можна без поддршката на локалните соработници и целата заедница. Како што гледаме кон иднината, Мировниот корпус останува посветен на поддршката на локалните партнери, јакнење на младите и зајакнување на богатото културно ткиво, како што ја прави Северна Македонија толку единствена. Заедно ние ќе продолжиме да градиме мостови меѓу заедниците, меѓу културите и меѓу луѓето. Темата под која се обединуваме денес представува темел на нашето живење. Културата честопати ја доживуваме преку уметноста, традицијата или фолклорот, но културата е многу повеќе од тоа. Таа е начин на размислување, начин на комуникација, таа е своевидна компетенција, политика, но и вредносен систем. Културата како составен дел од меѓучовечките односи самата по себе воспоставува општествена интеракција. Зборувајќи за културен диалог, ние всушност зборуваме за потенцијален економски напредок, за социјална правда, креирање на отворени локални средини каде секој граѓанин, како што веќе спомнавме, може да се чувствува безбедно, вреднувано и достоинствено. Светскиот ден на Обединетите нации и на културните разлики, посветен на културните разлики за диалог и развој, не подсетува дека, иако иницијалните односи за формирање функционално заедништво помеѓу различните народи се економски и политички, суштинските односи се всушност
културни. La esto evento ahori accento era bagat peteneri di tutti comunitats care cu succes lo alor, cu angajman lo și lucru lo alor preadusira ti afirmare a eficaciare, tenisiare și colaborare. De țai speti era dati certificate și pricunoșteri de partea primarului Jovanovski ca una soi de simbolic pricunoșteare ti lucrurilor și contribuția tinerilor, ti promovarea comunitate locală și diversitatea culturală, anamese de care pricunoșteare la era date și a doilor tineri armăni de Chicea, Dario Dimovski și Maria Stojanovska. A esta tribuna era posibilitate să avem indueri diferente legate cu diversitatea culturală, ti inițiare un coalanto, ti developarea dialogului și de adunadrare societate inclusivă. La prota panel discuții, profesor dr. Emil Dimitriev zbura pe tema Macedonia, societate civilă, situație actuală și provocări. Doamna Izeta Babacic, de la Forumul a Comunităților Minoritare, zbura pe tema Cât de lihehim tolerante tubana de cafe zua. Domnul Mihailo Petrevski, de la Comuna Chicea, zbura ti comuna este proclamată ti căsăbă a culturei ti anul 2006 a Branislav Petrovski de la Forumul zbura pe tema Diversitatea nu ne împartă, manadara masă nătoș. La dao panel discuții, prota cu a lui referați prezentă profesor dr. Yahia pe tema Competenții culturale, Gheorghe Gheorghiev tu numai Forumului zbura pe tema Cultura ca stimulator a dialogului, tinerii voluntari Neila și Stacy de la Corpusul ti Irini zburati lucrurile a Corpusului tu trecuți 30 de ani tu Macedonii și tu Soni zbura domnul Mile Joveschi de la Asociata a Hărzeaști Seșță de Chicea, care accentul băga pe Comuna Chicea, că comuna justiviseaște diversitatea și că dialogul cultural este bazat de dezvoltarea locală, de cohezie socială și cobanare harmonică. Tinsiți nutritor, una sprenghi de mai este Zoa Internațională a Națiunilor Unite cu ocazia diferenței culturală de dialog și de dezvoltare. Esta Zoa este însemnată tu că să bălu multicultural, multilingvistic, multiconfesional, că să bălu Chicea, că să bă care este proclamat că să bă a culturai a oații piningamini, este și primarul a comunei Chiceva, a Corizacem, bună Zoa și tine venit tu scândar manească. Добар ден. Господине градоначалник, јас спомнав дека денес сме гости на градот Кичево, град кој што е прогласен за град на културата за 2026 година. Денес се одбележува Меѓународниот ден на Обединетите нации за културните разлики, за диалог и развој. Во овој град, како што знаеме, живеат повеќе националности. Кажете ми како функционира еден град во кој живеат многу националности, град кој што е мултиконфесионален, мултилингвистички, мултикултурален. Видете, доказ за одличното функционирање на заедниците во нашиот град е и самиот избор на населението, тоа што го дадува својот глас за човек кој по потекло е македонец, а тука живеат различни национални заедници, така да јас со огромно задоволство пристапив кон оваа функција и задоволство ми е сега што сме град на култура, па особено ќе можеме да ги истакнеме културните различности кои постојат во нашиот град. Тука имаме население кое е од ромско, влашко, бошњачко, турско, албанско, македонско потекло, така да до сега за среќа функционираме безпрекорно и мислам дека сите заедници се чувствуваат како дома, бидејќи реално и ова е нивни дом. И спомнавте и Власите, Влашката заедница, како дел од оваа општина. Во оваа општина постои едно влашко здружение, Јанко Михајловски Јанчица. Какво е местото и улогата на Власите во општината? Колку тие допринесуваат за развој на општината, за промовирање на културата, традицијата и се она што е обележие и за Влашката заедница, меѓутоа и за сите оние заедници кои што живеат во оваа општина? Како што и сами споменавте, ние Јанко Михајловски Јанчица, како народен херој и како еден многу почитуван наш сограѓанин, кој го даде и својот живот за слободата на Република Македонија, а припадник на Влашката заедница, така и останатите власи кои живеат во нашиот град, допринесуваат максимално за збогатување не само на културниот живот, туку воопшто за напредокот на нашата локална заедница, па и за државата воопшто. Имаме многу видни сограѓани, имаме многу убава соработка и толку сме вклопени и испреплетени едни со други, што буквално веќе не гледаме разлика помеѓу себе, напротив, различностите ги истакнуваме само за да ги задржиме како културно и национално богатство.
Спомнавме дека за 2026 година Кичево е прогласен за град на културата. Денес се одбележува и меѓународниот ден на Обединетите нации за културните разлики во врска со диалогот и развојот меѓу немнозинските заедници. Кажете ми колку се значени оваквите настани, колку е значено да се организираат оваквите настани за да се подигне свеста кај припадниците на немнозинските заедници за развивање на мултикултурализмот и соработката едни меѓу други. Видете, мене ми е од особено значење тоа што е Кичево град на култура, бидејќи ќе инсистирам и така ни е осмислена програмата да сите немнозински заедници, овој морам да нагласам, овој збор не ми е мил, бидејќи ние сме сите една заедница, сакам така да функционираме, да ги истакнат и да ги покажат оние позитивни различности, во што сме различни, но и во што сме побогати. Да ги видиме националните богатства на сите кои живеат во нашата општина, да си ги истакнат и ние или оние кои не се запознати со нив, да се запознаат за да се зближиме и да бидеме уште поблиски, да функционираме уште покохезивно и заеднички. За крај, која е вашата порака до нашите гледачи, до гледачите на емисијата на влашки јазик Сантеа при Македонската телевизија? Прво, голем поздрав до вашите гледачи и благодарам вас на можноста да дадам изјава и сакам да им порачам на сите дека општина Кичево е отворена за сите националности, за сите, особено ни се добре дојдени власите, бидејќи имаме голем број на влашки семејства кои се населени од Крушево за време на отоманската власт, кои се тука од домаќинети, така да опатувам особен поздрав до сите влашки семејства и ги поканувам сите наши граѓани да дојдат, да го видат Кичево и да видат како ние функционираме беспрекорно тука. Una springis di mai asti zue internazionala proclamata di parte a Nazioni Unite ti diversitate culturala în legătură cu dialogul și developarea a dialogului anamse di comunitățile minoritare. Pe această temă, azi vă să zburăm cu un de activiști armăi de Comuna Chicea. Eu să organizăm și una tribună pe această temă, se cheamă oaspina este domnul Ianco Zerdesche, a cui zicem până ziua și ghenevinitul scânte armănească. Bună ziua și Hristos na climat, da să zburăm ti armani de Chicea. Noi, tu suțata, ne adunăm, le lucrăm în două proiecturi, eu vrem da promovirаме a noastră armănească cultură. Ninte lucrăm multu camă, doar Tirolul suțâni și suțățile nu sunt mult activni. Aici 2 ani veți închisiră alte activnosti a suțățile și Vasilia mutrește cu alte ochi pe noi. Cât vă închisim tu suțățile, toți tu Macedonia armăneme da su prezentirame, cam bună vă si băti noi. Tinerii nekako nu sunt mult activni. Care sunt impresiile voastre de această tribună? Eu escu mult impresioniran da esta adunarea azi asta oce. Golema благодарност до организаторот că noi avem prilică a noștri tineri armani care sunt mult uspešni cu al lor activitate tu suțata da dobijat aktare priznanje ci vasiva potik kama da se angažira, kama da se ukreže, kama uspesi sa avem noi Armanje Kicea, kama da se ceniti și de lokalna samouprava și de alante suțăți și omenci până za Kicea. Doamne Zerdesche, este crescută că Chicea este că se bă multicultural, multilingvistic, multiconfesional, avați bănează și una parte de comunitate armănească. Deci puteți să ne spuneți că ți este situația actuală cu armânii, tu este momentul de speti, că măninte avea multe activități, avea și educație pe limba armănească. Cum este situația tora? Situația tora este, noi știm una tranziție. Smena na generația vine. Tora, este tinereța tora ți bănează Chicea, nișam câte nișam se organiziră, închisiră, ta să avem razne adunări, noi prezentirаме a noastră cultură. Ama, što Chicea, aici 5 ani, kulturните nastanicira, era nișam turnați na parte.
Esta tribuna este organizată de partea Forului a comunităților minoritare și tu colaborare cu Comuna de Chicea, mai mari contribuții și susținere de și voi ca suțată, Iancu Mihailovski Ianciță, pe nivel local, schema de dați și voi susținere de se organizează esta andamasi. Țimindu-ți cât este tribune poate să preaducă de deșteptare a sentimentului la toate comunități de mai bună colaborare. Noi tu, suțata Iancu Mihailovski Iancița, avem una suțată, čador organizacije, vredi da si od Kičevo, ju sunt zastapene tute etnički zajednici Cibane za Kiča. Tora noi uspеахме армънje de Kiča, de suțata, da slom učestvo tu organiziranje a istu nastanci raoci, dazaci juhim și gradonačelnik Lucia Stetura Kiča are multu achisire ti noi, știa a noastră potrebe și eu mă îndoiesc că iara acel ciroți tricu de dau unile și 4 de ani, când avem multe activitate, iara o zină. Eu așteptu tora școlie permănește, dar desfacem Kiča, avem vece căftare, avem și ghingiți de tinirani, ceva să înveță că noi dau 4 de ani aveam 70 ucenici. Și era atunci nu aveam praț și mora și că singur finanțirăm. Tora este se smenia условията și minduim că este zile va să drămână nică paralelcă, dar să închesim, pa da pa vă vedem, până nu vă vedem. Domnule Populi, care sunt impresiile voastre de esta andamasi și de esta tribună? Bună, impresiile mele sunt una conotație pozitivă. Mendesc că multul gine trecuși agenda oațiții vizuează ti înaintarea drepturilor comunităților maghiți este de una mare simărsie. Peste știu că forumul de maghiți comunități va să joacă un rol mai important și o să aducă mai multe beneficii de toate comunitățile maghiți, inclusiv și a armănamilei, comunitatea armănească, care de lichă Chicea este un important număr și care eu să vă spun în dreptul și nu mi-așteptam, ia și Chicea o himaoații și azi himaoații prezență, vă răpați spre oameni de comunitatea armănească de Chicea și că peste ce că tu enitor este va să ajută mai mare dezvoltare și colaborare a armănamilei. Esta tribună era organizată de partea Forului a comunităților minoritare de dântul colaborare cu Comuna de Chicea. Mă asigură că mare susținere de ade și suțata armânească Iancu Mihailovski Ianciță de Chicea, că ți este voastră colaborare cu această suțată? Colaborarea noastră este una bună, noi tot ne dăm susținere de locale proiecte care le fac, iar tora noare îndoiesc cu una stămână era Radica, acolo la un proiect și că colaborarea este bună și continuăm nica să lucrăm mai bine cu ei. Soni, care este demandarea voastră până la mutritoria noastră? Demandarea mea este să mutrească scândeaua armânească, să ajute cât mai mult să preaducă de dezvoltarea culturii armânească și cum gine știm toți, cât mai mulți armânii noi van aibă pe aceste forumia, cu atât mai mult va salva bația noastră. Organizația Națiunilor Unite, ziua 11 de mai, a proclamat ziua mondială a diversitatea culturală, de dialog și dezvoltare. La tribună ți ținut pe această temă Chicea, că să bă, care este proclamat că să bă cultură, cu a lui referat prezentări și domnul Gheorghe Gheorghiev de Suțata Mandră, care zicem bună ziua și gine venit să cânte armânească. Bună ziua și gine vă flare. Doamna Gheorghiev, voi vă prezentați cu un referat de cultură, informăm mutritoria noastră, ți mai concret spusit la această adunare. Păi eu să spun că membru la forumul de minorități manite mapțene de Ingis la Suta, Mandrea este acolo membru și avui posibilitatea să-i dată să zborească cu cultura armânilor Macedoniei. Referatul ne avea mai multul tare zborite armânii eu era manite și eu sunt azi. Și spus că Imperia Otomană avea mai multe drepturi decât le au azi. Avea drepturi să zborească pe limba, sculii pe limba armânească, să
Gjava se ta sajbë të beserit Pelin Bermanjanske, sajbë kërësën gripsiti Pelin Bermanjanske, ta sajbën drepturi të lokalili të cëllkiro, të sajbë lor reprezență și mesh kërësët të skotë Pelin Bermanjanske, që adajshu në ashitë care retrospectiva cum era atunci și cum azi și spus că azi este Armenamea ili că Armenii to Republica Macedonie mult umană poi de țăți era manit. De estetica nou centri de cultură lor, nou scamnuri iută să dună, să le înveață, să le registrează și le prezentează problemele care s-au tubană, toate sfere. Azi arată cultura, de? Și spus că manite le are posibilitățile toate cu ustavul, cu declarații, cu tărlugite sibă, toate se banează toate drepturi, mă tu praxi nu este știți. Spus că nu avem reprezență tu parlament, nu avem tu guvernul, nu avem tu poziții mări tu că se baze de a noastră tu locală, aceea aveam maninte și știți că aceea naima mare Chiadic este și finanțele la noi armenii sunt mult uniți și nu putem să realizăm a noastre activități. Și ca un exemplu, ca prota oară își dea de statul, dea de perați de organizarea Ziua Națională și să nu în Academie pe un nivel de lichea mult mare și că cum lipsește da Siba Armenie și peste lipsescu că și Eston, da Siba știți că și Eston, ca cum știu, iar ajută statul și mi îndoiesc că va să la una manifestație știți importantă și cu cultură și drepturile va să zborească armenilor și știți. Какви sunt impresiile voastre de la esta tribuna? A avut multe interesne discuții, a avut multe zadele exempluri dit locala Chicevo, ca una multietnică locală. Eu și azi dă un accent că lipsește colaborarea anamese de toate minorități, să șadă pe masă să le spună toate problemele au. Ies idei mult bune de cafe una actare și când pe una masă șed mai multe persoane. Cafe una are lui Minduiare. Ațale Minduiare când se adună într-un loc este mult mai mare și puterea ta se realizează la cafe un poc. Pe unas prendies de mai, Chicha era însemnată Ziua Mondială care de parte a Națiunilor Unite este proclamată de Ziua Mondială a Diversitate Culturală de Dialog și Dezvoltare. Coordinator a proiectului și a tribinei este doamna Bratislava Tanasković, coordinator a Forumului a Comunităților Minoritare, care era și organizator al ștui evenimentul, dădându colaborare cu Comuna de Chicha. Добар ден и добре дојдовте во емисијата на Влашки јазик. Добар ден, благодарам на поканата. Секогаш драго ми е да соработувам со вас и да дискутираме на теми кои што се во корист на сите заедници во Македонија. Господја Танасковиќ, јас спомнав во најавата дека вие сте координатор на форумот на немнозинските заедници, кој што е организатор заедно со општина Кичево за одбележување на Светскиот ден по повод на културната разноликост за диалог и развој. Кажете ми како дојдовте на иницијатива овој настан да биде одбележан во Кичево, кој што е прогласен и како град на културата за 2026 година. Токму така, во инспиративни соговорници, во инспиративни размислувања со колеги во и надвор од форумот, конкретно со професорот Димитриев, кога размислувавме како понатаму да продолжиме со работата со форумот и во која насока да го промовираме, сметавме дека треба малку да поработиме со локалната самоуправа, односно со општини кои што со децении ја градат култура на меѓуетничка толеранција, на соработка и кои што гордо
застануваат позади тие квалификации. На денешниот настан имавме освен официјалната програма, имавме и два панели, многу различни гости, многу различни теми на дискусија. Слушнавме пред се еден модел на граѓанско општество и кој што би требало Македонија да се стреми, неговите предизвици и неговите силни страни. Понатаму разговаравме за колку општина Кичево всушност вложува во културата оваа година, дека се поддржани повеќе од 140 организации на локално ниво за да разбогатат културната програма и за да допрат до што поголем број на млади. Колегите од форумот исто така имаат простор да ги изразат своите искуства, што како поедини организации, како припадници на тие заедници, така и како начин на мрежување, да ги кажат своите препораки, своите идеи за понатамошна соработка. Се надеваме дека и во иднина ќе имаме можност со другите општини да направиме вакви или слични настани. Форумот се посвети да одбележи 2 годишни настани, освен овој во мај, во декември, меѓународниот ден на етничките малцинства. Така што сметам дека денеска слушнавме многу искуства, различен стил на презентација, од академски до граѓански, до оние од општината и искуствени и лични стори, не само на луѓето кои што беа во публика, кои што со своји прашања малку и ги размрда паналистите, туку и еден начин како се поима културата, како се поимаат односите меѓу заедниците и како тоа може да ни служи на нас како една лекција за понатамошните активности кои што би можеле да ги работиме заедно во форумот и секако како што потенцираме заеднички со релевантните институции. Верувам дека ќе ни послужи ова да исцрпиме нова инспирација за нови идеи. Благодарам на сите што ја поддржаа ова иницијатива и верувам дека ќе биде ветар во грб и на слични вакви организации, коалиции. Слушнавме дека постои здружение во Кичево кое се нарекува Вредит да си од Кичево, кој што можеме да ги оснажиме, да ни се придружат во понатамошните активности и да едноставно заеднички со други делови од Македонија соработуваме и ја покажеме нашата цел, нашата мисија и нашата идеја на делување. За крај, кои се вашите импресии од оваа трибина? Колку е важно да се организираат оваквите трибини за да може да се слушне гласот на немнозинските заедници? Лично јас секој пат учам, иако веќе ги знам говорниците, некој денеска ги запознав, секој пат учам и секој пат слушнам нови работи. Денеска слушнавме на пример за културни компетенции, што тоа значи за поединецот, што тоа значи за една институција, како тие да се втемелат не само во поединецот и заедницата, туку и во системот на вредности, што значи толеранцијата, како таа се поима низ локалните заедници во еден дел од Македонија, како во друг дел во Македонија, и сметам дека навистина контактите кои што ги остваривме со општината и со организациите тука ќе ни послужат за идни конкретни и релевантни активности. Заедничката порака што испративме дека апсолутно заеднички кога настапуваме сме многу покохезивни и сме многу поцелисходни, а тоа е всушност целта на постоењето на форумот на немнозинските заедници за овие 3 години. За крај, по повод Светскиот ден, кој што е од страна на Обединетите нации прогласен за Светски ден на културната разноликост, за диалог и развој, која е вашата порака до нашите гледачи? Мојата порака би одела во насока дека мора да комуницираме отворено, да ги разменуваме нашите ставови, онакви какви што се, дали тие се допаѓаат или не се допаѓаат и едноставно да имаме можност на правилен начин тие да ги адресираме и помеѓу нас и во заедницата во која што залуваме, затоа што локално ги остваруваме сите наши основни права, преку основното образование, преку социјалната кохезија, преку здравствените услуги. Ако го постигнеме тој културен диалог да е непречен на локално ниво, се надевам дека многу поинако ќе ги поимаме и сите промени кои што не се случуваат на национално ниво.
Ви благодарам многу и ви посакувам уште многу успех во иднина. Благодарам и вам и сакам да искористам оваа прилика вам и на сите припадници на Влашката заедница во Македонија да им го честитам Националниот ден на власта 23 мај. Tribina era organizata cu scopos de șteaptă conștiința de importanța diversitatea culturală, dialogul și inițiare un colantu, ca valori fundamentale a cafei unei societate democratică. Cica că căsăbă care iastica născut după cobanarea, diversitate culturală și tradiția de bună de căseare un colantu, nică una oară confirmă că diversitatea nu împartă mâna aproape și ne dară masă na toată comunitate. Dimandarea de la esta tribina era că lipsește să tenisim cafea una cultură, să o ticăsim și să apropiem diversitatea și să avem vizii comună, timabun initor a tuturor bănători ale Macedoniei.